Hildebrand, allimantayamanta estadota sirichichkan. Ñawpaq ñakaqpiru suyupa fiscalnin Zoraida Ábalos kay killapi congresomanta mana imaraykupas desjalispikasqa kasqan qipaman. Hildebrandpa nisqanmajina reqsesqa willakuq César Hildebrand periodiconpi rikurchijan Dina Boluarte umalliqwan congresowan huñuñakusqankuta golpe de estado nisqata pisimanta ruwanankupaq. Hildebrandpa nisqanman hinaqa kay institucionkunan kanman karqa kikinkupa kamachiyninkuta chinkachij. Tribunal Constitucional iskay waranka iskay chunka iskay niyuq watapi aymure killapi Congresopa aglasqa albapa kamachisqanpi. Defensor del Pueblo, Iskay Huaranca, Iskay Chunka Quinsayo, Huatapi, Aymure Quillapi, Josué Gutiérrez, Vladimir Cerrón Pañaupaj, Abogadón, Agliasja Carjan. Fiscalía Nacional, junio, Iskay Huaranca, Iskay Chunka Iskaynillo, Patricia Benavides Agliasja, Paimi Jahuarchirja Quichasja, Afinidadta Sector Congreso Huancunan Camachicujuan. Ginaspas, Ricunchinmi Congreso Nisja Sistema Educativo Nisjapi, Allincunapaj Nisja Chinkachisjanmanta. Huk piñatajmi, huk hawakuna piñataj, hamuj institución kunas, sasachaykuypi kasjankuta. Runapa agliasjan nisjatapas, sasachakuyman churanankupaj. Junta Nacional de Justicia Nisja, Chaita Chinkachipi, Añay Zoraida Ábalos, Jarjusja Kasjanraiku. Hinayataj Kamachi, Kinsa Chunka Jukniyu Huaranja, Kanchis Pachaj Chunka Pusajniyo. Nesja Jesjespa Kasjanraiku. Chaimi Airin Nin Fiscal Provincial Nisjankuna. Supremo Hinayataj Superior, Junta de Fiscal Supremo Nisjapi Kanankupaj. Jurado Nacional de Elecciones Nisja. Oficina Nacional de Procesos Electorales Nisja. Tukuchipin, Hildebrand nin Boluarteña agliasjapiñaja. Huk Cusca Kamachimi kan, Huk Sector Congresowan, Kaikunamanta Chay, Fujimoris, Allijpi Tiyajkuna, Wakin Hinata, Wakin Ichujunapas. Rimasun, Hecho Aterse Muñupachapi.